Hello muntina namite ho si limna kahin nei kilon chule tu ni kho Sunday ni ahi to kilonin happy Sunday wish kahin bolon chule tu ni kho alha nisim som lako sang ni le som ni langa din jong thuso chum chum ho pun do na nei kitaw iti Manipula Kuki zole meite ho kika buina ahuso do nunga Manipur Chief Minister Lui nang thumam birinin Manipura MP nahi hol khumang ho kibin Manipura refugee thua thu seina anne mangcha thu seiper anane na chunga MP bimor akoi zamin hilchit na anne nahi Manipura gala hong kipat jawa meite hon Kuki zo ho refugee ahi lole illegal immigrant hetia thu tamta anaseina chungova birinin jong Manipur MP Lui hol khumang ho kip thu sei pansa Manipura Kuki ho illegal immigrant ahi lole refugee ahi weti phochin ahi anati ahi tu pena Congress party hon vote cho gadi cho tia campaign anabol naw mun khada MP bimol aholim na chun BJP hon zo thu sayami pi ho analep la na thu chom chom anase nahi hichila achun bimolin Manipur Chief Minister Lui birenin hol khumang ho kip thu sei namangcha Kuki ho refugee ahi we anati thu chu ahi lo lamta ki se hi dan anapong doi nahi achi sa kumsang khat zakku somko lako kuma Thusoh anakimuna chun hol khomang ho kimin outer Manipur parliamentary constituency lolhin na annei zowa haulim na annei na chun Kuki galjam refugee ho akun votampi anamuzia electiona lolhin na annei hida anase hi hinla hichilaya Kuki refugee tia hol khomangin anase chu Manipur sunga Kuki le naga kika ki buizia galjam Kuki mi pi ho anase na hi birenin hichia hol khomangin Kuki refugee tia anamin pa chu India pam adea Burma kuna Kuki zo hungal jam hodana anase hi hethei khachu hechikuma chu hol khoma ho kipchu Nationalist Congress Party mina election ana tera ama anakitet pi India National Congress candidate RK Kheba chu vote sang somnil sangi lezegi lekwa anajo hi hechikuma chu naga ho le NSCN IM hon outer Manipur parliamentary constituency election chu anaboy ko jiwa polling station jakhale somsigile guma ripu anomahi hichia lolhin na annei zowa hol khomangin thusu mi hokoma haulim na annei na chun naga kiloi khom na hon election boycott anabol jiwa naga mepi ho akun vote homcha anamwa Manipura naga to Kuki ki puizia galjam Kuki mepi ho akuna vote tampi anamudan thu anase hidan akimui hichia hol khomang haulim na chu Biren editor anhina anakisu naharol gi thodang newspaper ajong anakisu hi birenin tu naya holim na aneina chun achi sa sangkha jakku somkublani kuma Myanmar gamsunga military coup anoma Manipur hongjam lut Kuki galjam hojia election lolhin nakane hi tia hol khomangin anase hi atia hi hinla MP bimolin hichi birin tu sei hilchit na abol na chun lamkai khaden mi pi ho thu di lowa pui koi lo dinga hi atia hi birenin hichi newspaper na harol gi thodanga hol khomang thu sei chu hi le electiona naga hon pan anala lo jiwa Kuki ho vote tamta anamudan anase hi ati Chubana Manipula Kuki le naga anaki buizia hungkal jam Kuki ho atam join ke vote AP wahi anati zo hi tin bimolin hol khomang thu sei chu meitei mi pi ho ko ma hilchit na anabolin hi Bihari Society lamka hon LCC tichu lamka consumer club ho henga nge na anabol dung zuiwa tu ni kho October nisim somla sigi Sunday ni kho hi Chamkim nidan somla niapat nilha achan ge dukan hon phalpi dinga hiwi hichi hi Diwali golnu amanding jiwa LCC hon aphalpi wahi hichi phalpi na thu hi Bihari Society member ho bo sia dinga hi Monday ni kho Diwali ni kho ahi jabo LCC in hitabanga phalpi na hi anapat sa wahi midang hon wang dukan ni macha ahon thailo di wahi Lambi pamle petrol pump komla vela thau tui tichu petrol ahilo le diesel botora black azu phal hitalo dinga hitin Manipur government in khoten head sa thupon ahin bolin hi Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution CAFN PD in ahin bol thusu chun aseina ngansin ki pilo koi tabong lampi pam dunga thau tui black azu thei talo dinga hi akiti Lampama black thau tui zo ho hi Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supply of Essential Commodities Act sangkha jakku somgille Petroleum Act sangkha jakku som thumle linoiza danpal ke amathi a hi wegiti
akingan si ahilo le akiphat sa lo namun hwa thautui blega ki zu jin wangsi le deilo umta thil tampi asu thein thil lo chule mi min khu chan gya be the hi hitabong omlo na dingin CAFN PDN district zosia superintendent of police ho ngan sin apin dandi lawa thautui ki zu ho su be dingin achi sa October ni sim som sangni le som ni nga ni khu chun het sa na anni na hi black marketing su be ding le mi pite dinga nawa na dingin department in Indian Oil Corporation Limited IOCR hi nga ki khelji dingin pure outlet ni tabong hin hongdo be han tin tim na aniji tim na kini outlet ni chu khatna MS Phunjan Trilokchan PCTC oil pump Khuja Thong Infarle Nina MS Bagliwar Enterprises oil pump Not AOC Infar Ahilhani Koitabong lamlin pama blega thautui zo omle akiseipi outro di hinga hetsa na ahin nei diwin department in nipite tipna anejin chule lampama thautui zo om jong le koiman acho lo dingin jong asejin hi Security force on achi sa nidan somni li sungchun phaichamun phama search operation abolovin hitia chun kanglipa communist party KCPI active cadre lile amho ki thupia pang civilian khat amando win hi amho hi Bisnupur Thobal le Churachandpur district hoa ki mando hi wi officer thulu chun aseina wa chan ni chun security force on Bisnupur district ningtho khong kha ward number 6 search operation abol now win moyang thim Santa Singh 52 ki ti KCP taibong an faction active cadre hogi thupia pangkhat achene na kunin amando wi kiti ama chen na in checkable now win ningtho jam Rakesh Singh allies Luching Puril 21 years kiti hichi faction mama pangkhat amando kidovi ama pa hi Bisnupur district ward number 6 a chenga hi kiti ama se bo hilovin security force Laisram Biljit Singh allies Lucky 35 years kiti khajong amando kirovin ama pa hi Khongjom Bazar Maning Thobal district a chenga hi tin officer thulu chun asei kidi amho thu do abol jovon security force on Churachandpur district Tuibung Zion Weng mamanga cheng Laisram Kisan Singh allies pamoba 23 years kiti KCP taibungan ba active cadre khat amando kirovin hi Akimando Tingnoi Hoa Kunchun document le Tildang Dang Amudo win 32 piecer khat le magazine khat chule mei changa mobile phone nga le side bag khat jong amukidovi wa hom ni jong chun security force on Thobal district Khongjom police station hopsung Texam Mayai le kaya search operation bolovin Hichia chun Pebam Hera Singh allies lakpa 50 years kiti KCP Nongdun Khomba fictiona active cadre khat amando kirovi ama pa hi mi koma sum demand bol zia hin thingnoya pangdinga mi requit jong abol zia hi kiti ama kun chun mobile phone khat amudo ovi Manipur sunga cancer na chum hola breast cancer jong atam loya moden aumi tin consultant surgeon Siza Breast and Thyroid Clinic Dr. Ajit Lukramin asin hi Thusoh mi ho to ni phe masanga anaholim na chun Ajit Lukramin Manipura numi ho chunga cancer za chum hola breast cancer hi 15% where athingi anati hi breast cancer ne ho apha cha he do umlo ho boina sangta khata hi dan an sei na hi amana sei na chun awareness ki wa jile in sumi ho kun happy na umlo jile thildang dang phem ho ja cancer hi apha cha ki he do theilo hi ati Ajidin asei na chun phat masang je ma chun oral cancer chu numi hola cancer tamna pen an hi wanga 2 din muna hi breast cancer atam zo hitai ati breast cancer hi apha cha he do omle ki jandam the hi ati October sunga wa noya breast cancer awareness month tia achi sa sangkha jaku somgi langa kuma early detection save life ti thupia anaki panahi ati tukum thupi hi every story is unique every journey matters tia ki mangahin aphat cha cancer ho he do aphat cha ki janding poimo hi dan ki sei phu hi ati Siza Breast and Thyroid Clinic in kumsile awareness drive agunova aman bea breast screening le consultation ni som nga kipat ni som ni sung anapa do hi dan jong anasei na hi hichini kho sunga breast cancer ne he do no me ho hi kijan manjong kivet pi a hi dan jong anasei na hi achi sa kumtum sunga Manipula breast cancer ne no me jathum wal ho kumsile Siza hospital kijan a hi dan jong anaphong doi na hi breast cancer ne dinga ginmo ho chu kumsom lia pa kumsom sigi ki ka ho a hi jiwangwa hichi masanga jong numei hon breast cancer anei thi wa hi atin chapong kumthum le ke kha jong breast cancer ne ya ki jana hi dan an sei na hi dum ti chu
taboko aki sim til ho ni zile judon zia vanuya numi ho chunga breast cancer na nei apun be dan jong anasin numi hon a hi thei chena breast cancer to ki se a te so abojing ding ovin tip na anei na hi achi sani khochun Center Bureau of Investigation hon sumle pai alam lowa nego akun kilalun hidinga ta san tamta Executive Director NHI DCL Guwahati akunin anamando vinahi Center Bureau of Investigation CBI hon madwa NHI DCL Director pa office le achen inmun Patacha Anahul Chilovin, Hichiachun, Ratan Kumar Singh, Executive Director and Regional Officer of the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, NHI DCL in Achisa, October Nisim Somlelini Hoa, Sumne Gua Danka Laksom Private Contractor Hadhinga, Anala Atu Potsinahi. Hichitilhi Guwahati Hupia Suahin, Hichitol Honsun, CBI Hon, Binod Kumar Jin Anamanovinahi. Hulchil Natugu Amu Tolhanin, CBI Hon, Thang Akam Nawatsun. Mr. Singh NHI DCL Director to anota na hi ama hi kilomta highway project isim ho phat sung su sau be na dingle completion certificate bol na ding chule Assam state demo apat moran je ka National Highway 37 four laning bypass kisim ho ajong negu anne hi negu anane hi phat sin hi singthile lo ho Guwahati Ghaziabad le informun ho CBI anakhul chil nawatsun dangka 2.62 crore asumlangin anamudon chule apartment Delhi NCR muna aneitu Bengaluru le Guwahati muna jong gamlego aneitu apachino nahi chuban le CBI hon ama kunin luxury gari group Gohari Tichu Wats Alaga Sima Mantam le Gram Zakharagi Silver Bar Amudovi Madwa Thile lo ho josi Undervelu hidingata sanahin Abon sa khulgil na nibian alaiding tia hi thu CBI hon atalangon hi Hiji Thusoh to kemadin CBI hon single midang ni chunga case azi lut khumuna hi mana te ni hi SPR Judge CBI Assam Guwahati thupi dungzuya police custody ni thumsung diwa hi akiti Okul district sunga gamlen gamsakap tha chule zo pala hita poitin achi sani khochun Okul forest division forest officer in Tupuna boli divisional forest officer DFO Laistram git line Thusoh bolna chun wildlife protection act sangkha jaku somsilini dangipal ken Okul district sung kailang ho gamsa ho kisu forest department in akimudoyati hijitol hon hin mi pi anuiza bong hin head sa na aneji Khadna Wildlife Protection Act Sangkha Jaku Somsigileni Schedule 1 Apat 4 Section 9 Dan Noiza Gamsa Kivyang Bid Ho Authority Ho Palna Zawlawa Koiman Akap Thei Loading Atha Thei Loading Ahi Section 49B and Chapter VB Dan Noiza Gamsa Atiba Ho Asa Ho Sumkorwe Na Ho Abona Khamahi Hichidan Zuilo Ho Forest Officer Le Police Officer Hon Section 50 Noiza Warren Zawlawa Amat Na Diu Thanei Na Akipi Hichidan Palke Ho Section 51 Tungzuya Kumthum Songkul Tangthe Ahilo Le Suma Dangka 1 Lakh Liu Thei Ding Ahi Schedule 1 Noiza Gamsa Kivyang Bit Ho Cha Ahile Sapu Saku Salei Guldu Ludnu Sanga Sakhi Sam Tang Daide Vapul Mu Tragopan Vatsa, Pangolin, Indian Porcupine, Hulok Gibbon, Leopard Cat, Small and Large Indian Civet, Hawk Deer, Slow Loris, Indian Python, Monitor Lizard, Toke Gecko, Hornbill, Amur Falcon, Bit Tragopan Ho, That Ahilo Leman Omle, Kumtumapat Kumsagigi Ka Sungkul Tang Te Dingahi, Chule Asum Dangka 25,000 Liu Dingahi, Schedule 1 Agam Sakivyang Bit Chule, Ten Ho Wildlife Protection Act Sangkha Jaku Somsigilini Dan Noiza, Cognizable Le Non-Bailable God Na Sangthea Hi. Okul Hop Sunga Chiang Mi Pi Hon Anuiza Ki Pi Ho Kun Kikang Seding in Tip Na Akinizi, Khadna Ipigamsa Hizong Le Tha Loading Mat Loading Ahi. Gamsa asa ho zo loading cho loading pule loading chule ne loading hi gamsa tiba ho ti chu aki avun agu adangdang ho sumkorwe na man loading chule talang loading hi achunga ki se danzuilo ho Wildlife Protection Act Sangkha Jaku Somsigileni Noiza legal action kilading god na amuthe hi Gamsa Zulewa Ventup na dingin Forest Department Chun Okul District Sunga Cheng Japi Ho Civil Society Organization Village Authority Youth Club Ho Kitu Khoma Pan Lahkhom dingin tip na zong anei na hi
tu kum January apa tu chan hin Mizoram gama tuberculosis ti chu TB jin mi zakhat le som ni lekhat amolim tan chule January nisim kharapat tu la October nisim som sung chun hijine na kun adam mo mi sang khale zagi le som sagi buldo a hitin Mizoram Health Department in Asiji Public Health and Family Welfare Department data kun ki mudung zui chun hije ki sei phat sung chun mi sang som ko le sang sigi le zagob le som ni le sagi ti sante sana ki boli nahi adam mo mi sang khale zagi le som sigi ki holdo hola mi je sigi le som li le li ho hi tuberculosis adam mo me me hi win mi je khale som ni le khan ho multi drug resistant TB tisu MDR TB ne hi wi chule mi je ni le som la khat ho hi TB to HIV koma adam mo hi wi hiji adam mo ho hi atam zo khang tha chapangan hi wi mi sang khale je sigi le som gub la khat ho hi kum som le lia chapangan hi win mi zakhat le li ho hi kum som le li sanga dongzo chapangan hi wi health officer hon asaina chun achi sa kum phep sungin Mizoram gama TB na kun athi mi akhang jing ati achi sa kum sang ni le som ni chun TB jin mi som thum la khat amol lemin sang ni le som ni la khatin mi som ni le gum amol lemin sang ni le som ni la nin athi mi som ge le sig ye lingin chule sang ni le som ni thum chun mi zakhat le som la ko TB jin anamol le mo ve ati achi sa kum nga sunga TB ja amol le mo mong hi mi zanga le som li an lingi chule achi sa kumwa sung Mizoram gama TB adam mo mi sang som na sang khat khul do le head do hi achi sa kum sang ni le som ni chun adam mo mi sang ni le za thum le sagi a ke hedoin chule kum sang ni le som ni le thum chun adam mo mi sang ni le za khat le som nga a ke khul do yati jani chun Nagaland gama government vai bola pang Nationalist Democratic Progressive Party NDPP le Naga People's Party NPF chu party khana ki gom khom dingin thulu na anei lon tai jania NDPP adinga gup chan na general convention ki bolna chun party president chingwa konyak chief minister Nefirio deputy TR Jaleng minister ho legislature ho lamkai ho le party worker ho panen NPF job dingin ki thulu na anei wena hi to apan hichi party te ni hi NPF mina pangkhom thanding a hitai NDPP le NPF party a gop khom jin tu le tu hin Nagaland Assembly in pia opposition ding am tapoi aji chwa chi sa sangni le somne thum assembly election a chu congress in sir khat cha gulzona anni lo hi chi som gu umna Nagaland Assembly in pia hi tu le tu hi NDPP a kun MLA som thum le ni BJP in MLA som le ni anei chule NPF in nga anei hi adang MLA ho jong hin NDPP le BJP ki pun khoma PDA government ki tung do jong hi to sot na ani wa hi to NPF le NDPP an ki gop khom ki le Nagaland Assembly in pia opposition lo hitai Sun State Namsan Township mona junta in 500 IB bomb ni alhajin mi thumin molim na anene zetin tang National Liberation Army TNLA na sizi amole mi ni hi chapang kumsima kumsom nga thingbe ma hilhan na lai zeti chule achi sene khojong chun junta in namtu khopi bom anal ha danjin nupili akisu khawin chule chena intam pi jong anasepsi namtu le namsan gam ke hi TNLA vaibol na gam kaya hi chule achi sa October nisim kharap nisim som nugup chan chun TNLA thunei na gam ke le khopi ho kyo me matong sipo mongau namtu namsa mongmit le mogo ke mona junta in bom somni nga ve ahin la danin hija hin milham chapang sigi zawnen mi somni la ko anamo lemin chapang som la khat zawnen mi som thum la gomin ki su khana ahilo le ki to khana ani wina hi chule hichibom ki la ji hin chena in le school zakhadwal associate in TNLA chun asiz alangkharin jani khu chun kolsipei mi phalo ho umna nat yekan military base Megwe division Rakhine State chu Arakan Army hon ando phatawin chugo hilovin junta sepe honung anazui mi tampi anamando kirona hi susona seina chun hichimun hi Rakhine State radia mi phalo hon munpi khat bonga anneiwa hicha kun operation anachil ha piju an hizongle namgal san ho pan hala anazalin akom nai vela kemum ho ahintu phauto lonhun hichimun mulchunga umchu acheinan ahintu patawin hi tusuna seibena chun Arakan Army hon junta nungzui milham thal choi ho chu atha sangwa flag kang adopmuwa ahin khobe akihu hingole tin surrender akibol diwin anaseun hitol hon chun surrender mi phachum ten anabolo na hi
tu ni ko adia Thusoh Lahkhom chum phun do na hin nei tiu hi chen chu hi tan ti